يلا يلا رمالة. Vale. Haizea dator Jordain ibaiatik, soinua mediterrano itxasotik, Mohamed Aldurra umearen grafiti, jamal nirea dinatuen aitarekin, posible alda. Zalengo portan jende hati. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Jendena horoitu zodola ematean, zumardi handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askea, jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala. Ongietorriak Basari elkartearen Palestinaren aldeko elkartasun egunera. Haien omenezkoa da, zu hau. Aldi berean ere, gogoan izan nahi dugu, Basari elkarteko lehenengo bazkidea, bat zenbakidun bazkidea berriki zendu dela, Nekane Oliden, hau ere, zurea da. Hildakoak 74.000 esan dut. Zaurituak 180.000 inguru. Mugiaraziak 100.000. Erbestean asko, hemen daudenak adibidez. Ospitaleak, eskolak, kaleak, herriak, biltzeko guneak, dena suntzitu dute. Eta hemen Euskal Herrian jakin badakigulako neurri batean zer den hori, gaude gu hemen, eta Basari elkarteak herriaren Antxolen konplizitate osoarekin antolatu dugu gaurko Antxo Palestina elkartasun eguna. Orain gutxi egunotan, elkartasun flotilla, Zumoden flotillare baitu dute. Bortitz baitu dute, errepresioa erabili dute haien kontra ere. Eta haiek sufritzen, pairatzen, ari diren guzti hau, ez dadila telebistako, gure telefonoetako eta egunkarietako goiburuetan bakarrik gelditu. Eskerrik asko, ona etortzagatik, jarrai dezagun Palestinaz hitz egiten. Jarrai dezagun. Haiekin eta haientzako prestatutako eguna baita gaurkoa. مرحبا أنتو، احنا فرقة سول، فرقة فلسطينية من غزة. عشنا كل حياتنا بغزة وعشنا الإبادة، وبعد 8 شهور من الإبادة طلعنا من غزة. Hola Ancho, nosotros somos Sol Band, hemos vivido 8 meses del conflicto
y hemos vivido toda nuestra vida en Gaza y hoy estamos aquí con vosotros. خلال وجودنا بالحرب كنا بنكتب وبنلحن وبنصنع موسيقى وبنغنيها مع الأطفال لأنه كان هذا الإشي الوحيد اللي احنا بنقدر نعبر فيه عن وجعنا وعن بلدنا. Durante el conflicto nosotros recurrimos a la música, componíamos canciones y cantábamos con niños porque era la manera de expresar nuestros sentimientos y nuestro dolor. ومن لما اجينا على الباسك واحنا موجودين بكل مكان لنقدر نغني هدول الاغاني اللي انكتبوا وتلحنوا بالخيم لنخلي الباسكيين يسمعوها، نخلي كل العالم كمان يسمعها ويعرف وجعنا وقصتنا عن طريق الموسيقى. Y desde que estamos aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, estamos recurriendo a cantar esas canciones para representar nuestra causa, la causa del pueblo palestino, y que llegue a todo el mundo. كثير مبسوطين انه احنا موجودين في الباسك اللي فتح لنا الابواب وفتح لنا الجميع، فتح لنا الحضن وكان البيت الثاني لإلنا. كثير ممتنين انه احنا موجودين وعايشين بالباسك اللي بيساعدوا بكل اللي بيقدروا عليه وبيحبوا فلسطين زي ما احنا بنحب فلسطين. فشكرا للباسك. Desde que estamos aquí en Euskal Herria sentimos que estamos en nuestra segunda casa, nos hemos sentido acogidos y muchas gracias Euskal Herria por cómo por acogernos. بكرة الأزمة بتنسى وبتعدي والضحك الحلو حنشوفها أكيد. حاول روقها. Gora herria zen, eta buru jabea!